Welcome back. Say tong episode ko may ko na late na. Share solo ni da ba mi hay education reformation. Ani kandi ko hay lyric lai su sam me thia khai to kum na mas suna ti kalai ko to. Mai ko tam mai tu bi so ti ki. Na no ngoi hay chu sing lyric cham no ba mi na goi hay 90%, 95%, 98% success su patha. So pan ma he sai ti thu mai goi nak lai kan ka ge nai the. At the end of the day, come out of na why hey let it hey some may take a new some Thai bum padai, Thai bum padai. Can you panti tong behavior clibum die? Can you tong attitude, can you tong mindset the clibum die? Na why hey drug to ni nisa to ni me go to take a mai. How to housang ni me go to la chang sani mai. Ta liu me go to responsibility la ni thao me tong lun de how padai. Kandi ta zian mi tong tan chang ta ni mi tong lon ka khang na ning me hamadigi zat ta ti ka siam thau ni mi chun kani khonai pa bom tha so khwang so me thiak te kani panti ka ho pa bo ram chang ram si so me ho pa bo hai kwai te na wai panti ko kalai pa bom the sai ti tu yes new to education system te gai te ne the kami chu diki na wai hai school ku liao thau na wai he fail su tiam success khat chi chu pangama drop out su da tiam ba me ti tho aniu tong education system te reform su khang nai tin dei me ko tu bi khang cho diki aniu tong next generation ka siam ne mi ha aniu ho school ho ka ge nai de bai school to thau tamam de ga me ki tu sian nai min na de 80% 70% to local kham school ko de aniu na no ta cham mi ha yang na aniu tong school thia khai ka lai me ti tu no me kana me khang ti na NEP na National Education Policy 2020 gai si mi subom te lopol kan se nai bam ji tu gai te me ko te kan se su ka tam lo dal na National Curriculum Framework NCF 2023 tao he ka siam palo na bom the mai ru ko ta ai gai si me tong to te ne rao go began ko mi ki mai ru ko ta Finland education system ni jao to kan di ko ka jan tan mai the or in a Japanese education system ti ni jao to komna topoi bi bam sini aniu panti nanon to panti he kalai dai kani ladik chamom ni kalam thai dai ra medi kani hai school tat ni thau dai tan sami dai aniu thai kan ka ge nai kon aniu blindly follow so dan khe rai go gai ba mi school bam ni ai ri kulo rai mi school bam pani ana ta ti kulo ri bam pani kum lo thiki rai go gai mi school tiki nanani su dan khe day to day asai to kum na din bam mo. Is it joyful learning? Is it education of fun? Allow nun tani pibam sudai. Lerigram samte allow nun kang enjoy subam dai. School tani thau dai mi bam khotai. Allow nun the bai bam di hai. Allow nun the kapi bam di hai. Rameti punishment ti bam di hai. Mai sudai tin no dam ke tao jo. Ai de na to su ka si kana di ti kam subam mi. Kaniu kho to ko me thiak chun allow nun the to be tong environment learning environment to be ko create chubombo kani no comfort na subom dai hai koi hai ani ko siam kru hang ka ge nai mi gan kat na ta sa tom the mai koi na ani ko lai chap hang nai tom the me jaw ni mi hai ka pui ko puri jaw ni nai ani tong student organization ko ri jaw lo hang nai civil society ko ri jaw lo hang nai village authority ko ri jaw lo hang nai church leader ko ri jaw lo hang nai kan di kapong alaw nong goi na ni ni su to sidau kan to transparent so accountable so khang thi ani u sendui la na no ta ma ko ba mi ti to chi cham ma mi ti to school goi ko ni come and see what we are doing ani su bo mi he gong zao to ti klai no mi nai ti klai ko hai chi su bo mi la gai te gai ma lang klai ro ko to na ani transparent so ta ngte ka jeng to na wai ta risk ko lo da na ke ani to kan di kha me koi na cham chu sam la ki na wai ka siam mi hai to no ding the me thiak to na su me thiak tai ani ko siam goi khang ka ge na e to mai tai kam na blindly rai go to top di ki te na mai ti gai tan pong da ne ni sunai every day asai su ba me thiak te chum dai lam tai to mai tai zao tan khang di ko me tha ani na no wai tai ani hai pai na risk ko lo nong the ta wai zao ni me tong point ga se ai sa to lo ni rai liang me ko classroom practices classroom ko hai lao non ta to ko me thiak ti dung mom bo za ri te be thiak cham mom bo concept clarity kani hunai dai road memorization ni rameti project based learning subambo hands on activities nai dai rameti kani hoi to bitia question than na kani subam to ni
inquiry based learning tao hai learning strategies pang tai azu practice bombo hai ko ai ta anu check chulo khong ka genai assessment system hai summative assessment chuna tao hai exam tha me thiang ni ti subom to ni rameti formative assessment to na tao hai nekhat tong ka tong behavior ka tong attitude mindset ram goi na lam ko ni happiness to bi jaun na so mi tong thia ko ai te ka ni subom dai critical thinking provoke so na subom to ni rameti subna na oza re dilora by heart na question answer ti na subom ja de su tan tung su to mi assess su kang ki ge na oza nu ngoi khang training hai ti tan tan na update subom dai kani teacher nu ngoi ta continuously train and updated kagan kho ICT to gum na incorporate ti chuni na tan sa me train subom dai oza nu ngoi hai value system kani hai practice subam dai ramai te whiteboard ko na hi ne explain subam tong ni to sa me ta leadership and governance tawai larik ram sam goi te ka thi hai chi to mai tai transparent na accountable na pipu kho ramai te community kho mo na kho lian bam dai to bina quantity tu bom bo hostel min boarding min agoi to sa me tai transparent na lian bam dai taw mai NEP kana NCF national education policy kana national curriculum framework tai follow so ni sumak chau tan sami hai khit na manipur khoni pat pan me te so ni sumak chau tumita ani jaw sil lo khang ge nai kana education to ba mi ha is a shared responsibility kum khang ge nai de founder na khang lo nai uza na khang lo nai pui pu goi ni CSO goi ni village authority ni church ni mai koi na gong kariu la ta na he me nam tam cham mam ti tu na no wai ta ram lun ti pan tom mading gi tan sa mi hai ani sa thau mai sa ti ta zo mo ri tu pasal dan tom thai ni kan di kha hai ko mana we take it for granted karing ning ning ja ka tong school ti ke to mami da mai school ku ku bo mi tu thau ni na nun da na di ke hai jeng guri na mi he ani sam na ga siam shared responsibility de mi ha kan khan na ho ga lo khong ka ge ka ga lo nu ma ge de mi ha kum sa lo ni tong the kuna call to conscious reform so ni mi hai inform engagement blindly follow so me ha mama inform engagement ai thai di mi school so me tia gwa tan pipu gwa sangam da ra me ti nang na wa de kleng lo na ai tha ma mom tu bom tu ni kom dan no ma khe kan yu ram cham gum me kom sa ba me ana ta assembly ko kaw pa na ka phi la sa gum su we thai dut bom dong di cũng như thế kì WhatsApp khâu cà bèn khâu rumor này cú này cũng mani mấy làm school cũng đi tua là sa cái gì mà ra tiền không mày mấy làm mấy sao mấy lần này cà bèn khâu tu appreciate su cũng mấy kì năng rectify chu ní thay sincerely rectify chu ní thay concern authority của tụi nó sao nó nhiều ra làm su cũng mấy phụ tụi cũng suy tụi mấy ta principal của nó sao cái tông founder của nó sao correction so ni me ti tho privately ngona sati kumi te zian chang me ta de ya ka pe ngo ra go ki me to khat chi gai bi tong lon ko niu ka thok long to me niu chap ta taw hai reputation based choice phan ta evidence based evaluation so ni na evidence based in sa me to me non he ko mom din bom ding thai me non he ko mom ding thai o mai khiak so ding ti to na to oi pa ding thai ai ding to nu ding thai ta na tan ka hak ba me thiak tai nang ban jung ri git to na experience na evidence nai laki alaw nu wai ta ti ka siam ni tong di thi a tho mo o me ram cham tu su chui bom de to ni thai mi ne gum sa bom ne ne su do no ma ke khok sek back to na ka siam tong de na ka siam mi ha rai ko to ni school ka jan ta ba me thi ne ka ni hu ko jan ta ba me thi ne to na pride na ba me phan ta performance what are you doing today asai nang kum na cham bam to rai go pri thi ataw ko mom to na oza goi ta concern authority goi ta pipu non CSO non student ngoi ne ko hamong mai punishment su te no sir don't do this kind of punishment to allow no mai sangam mai na ka siam pa achar chungam ka ani he ta to performance based su dong de hote lat na agi na sabam te na ge na ani na no mai su padan tom te from tradition alone to transformation mi tuang culture ani zati ko tana ba me thia khotirena real transformation so pa mi tu thai ani na no wai mass so me koi na success so mi na khati sa pan to mi tu mi ai ran na saloni kom na taw ni na no wai hai chum na school ta thei na rai ko them thiak su tan tan me ha mong mai forward looking
กันนิวขังรำกันนิวมิกทนดาวกุมนูดิเกกุมนูดิเกทำไมได้ราคาละลานนะกันนิวลุงนิงเขาไปนะเอมเบซียส่วนนะจ้าวตานุ่มมีล้วนเขาเราหนุ่มไว้แต่ก็เสียมลูกข้างในจุดนั้น establish สุดไหมฮะว่า evolving every day every month every year learning new thing adapting to new situation อันนี้ต้อง school ก็อย่างที่มีปุ่มที่กุมปุ่มบูปุ่มอันนี้ก็ไล่มีแต่อันนี้ไล่เนี่ยกระซับนักไล่กูขังก็เกณฑ์นะschool ก็ไว้นะฮะอะไรเขาช่วยๆผมตรงนี้ไม่ติดนะผมไม่ prepare for the future ตาวคนนี้งงนั่นไม่กันเขา relevant สุดตันงั้มมี school ส่วนนี้ไหนก็จุกตรงตันไม่ได้ relevant ส่วนงั้มมีส่วนนี้ไหนก็น่ามีให้ดีนะอันนี้กันดีเขานายไม่เราหนุ่มไว้ที่ฮะตาวคนนี้งงนั่นไม่ generation เขาไม่เราไม่กันดีเลยแต่นะพวงสับงั้มปนี่ไม่คุ้มนักเสียไม่ตัวท่าให้ยังก็ดีนะอันนี้จ้าว let us examine carefully อันนี้คนนายไม่ local school กับปุ่มนั่นที่ให้อันนี้ examine จุดๆนะสุดซ้ำนะสรุป let us ask the right question อันนี้ให้ยังขาดตา bias สมัยเขาไรยังขาดตรง school แต่เราไก่นี่เขาไรเรากูนี่เขาไร vested interest เขาไรรำเขาไรปังทันไม่ได้ที่มั้ง let us ask the right question are your school a joyful learning for children นั่งตรง school กูไต่allow นั่งกองเรากูในล้านนะกันนี่ให้ learning สุบมบ่ it's a joyful learning is it learning a fun กันนี่ฟัง learning แต่ว่ามีกู enjoy สุบมได้เราไม่ที่ school แต่จีบมตรงนี้เนี่ยตอนสามีให้ let us ask this kind of right question นั่นนี่ตัว school กู allow นั่งไว้แต่ harass สุบมดีให้ intimidate สุบมดีให้ corporal punishment ที่บมดีให้ if you do that stop ก็ไม่สาคน allow นั่งไว้แต่ harass สุดนั่นคือ intimidate สุดนั่นทูschool ตัวนั้นสามีให้ let us make our school the safest place for children to come กันอยู่ลุงนิงเขาอัสไม่ school เขากงที่ตัวอักขังสุดรู้ได้บังไก่อักขังกับบังไก่เลี้ยงไปบังกูอัตรง school ที่ไทยจะน่าสักขังอันนี้ตรง school เขาเห็นกระเสียบปักขังกระเกยไหน let us ask this kind of question concept clarity ไหนได้เราหน่วยให้ subject matter เขาไทยบังได้แต่สาวไม่ให้มีนาหน่วยให้ได้เท่าพวกกูกันดีก็เสียงก็ไล่งั้นปัญหาก็มันนะ relevant locally relevant and also globally relevant บ่ายมีกันนี้ตัวตาเป็นไงคนนี้เสียงได้มีกันอยู่สองคำปันได้แต่นะสามีให้กันอยู่เขาไม่ต้อง competency ได้อันเอาหนึ่งเขา develop สุดท้ายแต่นะสามี question เนี่ยทันกันที่ไม่เห็นใน Baptist ไม่ school ไม่เห็นใน private school ไม่เห็น Catholic ไม่ school แต่นะสามีนั่นนังขี้กำลังคิดจะขังนังไหนที่กี่ต้าสามี question ได้ขัดบอมนี่ไม่สู้ได้สู้ไม่ใช่เนี่ย no นางตะกันเป็นไงกูกายนี่ชีในไทยตรงไม่อาศัยนางตานั่นไม่เที่ยงตัว it is not right ตัวนั้นอันนี้saguti mitha ani una nu wai ta ka siam metia khai mera mai kom na to mas na to success sungam ni to the ejan kurina yan me gandi me goi education ani gandi ko nai me government bamni private bamni khadri subamni let us ask the right question ka jeng du me to education system hai kamai rina chumna na justify su khang ka tong school na ta karam mai tong na ta ka tong na ta sumam pisan ram lon nai to me ni kan di ko me ki bias khat simang mai tong question ani mai goi na thala te na this is not right loop chum mai lan mai taw juk ko suni me thiak so lang ni me thiak ko goi tai taw mai NEP is the guideline national curriculum framework is the guideline me kum mai tong through ko tin ani tong kan di ko ni so la te na say Finland education is another guideline ani urina lawong na suni mi thia na non ta zamni mi thia kum su bigan ko society ko klai pa ni sai he te bijan korina rims hospital ko than bam to se tu ani tong leadership mang ko tai mi kum na su than mang no mi to me se cha patina thi ya thorai ko 10-15 years back chanin perom phom to ni rims hospital ta taw tu gu ro ko than chiak ding the ngai ding the ya sai tang kalai da khang ge na mi hai rims tong nurse kwai doctor kwai pri ra la ka chu bi kan ko nui rim na good human being chu me doctor nurse cha pa da kha ani cham khang ge na tu to na wai da sam mi chum na success mi na te ha mi mai ru ko ta sen dai sin la ta na ta ni ko kani kan di ko wa ka khang ra na su na su mai ti ha ma mai sen dai sin mi tang lu si na na mai khang kha ka kan di khang jian mi tong donation aju ti bo mai ko ma mai gai mi te kum na ka siam pa khona
humble สมัยไม่อาจุกุมนึกเสียงปะคนน่ะแต่สามีตายกันดีก็ไล่ไม่จะมีกุมน่ะตีก็ไล่ขังดีไม่กุมน่ะอันนี้กุน่าไว้แต่ที่สุดปะคนตุยไทยอันนี้กุน่านุ่นไว้แต่ก็เสียงไม่ต้อง education process system ไทยหุยตัวเป็นรำก็ไล่อันนี้ก็ไล่ขังไม่ก็นะกระรำขังก็เย็นนะตัวไม่แต่ไอ้สารเราเนี่ยไม่เล็กก็จะเอานะ information ขันไอ้ไม่ก็นะเขาตีเราเนี่ยเต้าให้ลุงสิเรนรามีนึงไว้12 class pass อุปรับตุยไทยอาจิมเปรมจี University Bangalore เขา sponsorship ไหนลุงสิเรนรามีนนก็กลายตัว income ลักประได้ลักปุ่งบังทิ้งกลุ่มกับพังโนบมีนึงไว้กัน 100% ที่ปนี้ลักสรุปสนายลักรูบังกับมีไว้กัน 75% sponsorship ที่ปนี้แล้วมีให้ไม่กงไกไม่นะ apply สุวิตุยไทยแต่ใจ higher secondary ลงมาอีกแต่ exam center สุนะที่ท่าละกี่entrance test ที่ท่าขังกษยมเราคงต้องให้ plan สุบไหมผมที่น่ะลุงสิเรนด้ามีนั่น class 12 เสกุมให้ pass สุปาริตุยไทย apply สุดท้ง apply สุดละแต่นะเรนด้ามีก็ได้มีตรง university ก็ได้ sponsorship ลาละกี่ exam กันนี่ละ exam ตัวนู้นก็ต้องสามีนายก็น่ะมีให้ Azimprezi University है India को one of the premium university थे उनते नमी को मैं तो sponsorship नाइन न सम तो मैं साम है नहीं ना अनुवाई कंग संगाई में थे मतलब मैं ती apply सो तो अब detail ती तो जाई public school को बम मैं staff नोन को contact सुलो पुतो सुलो वही तो इतना कन्यूरी ना date ताई तो बिनाई registration सो कंग सो तो मैं ताई 12 तो result पर मुखरे registration तो सुराई नहीं थे online को आई नहीं apply सो नहीं तो साम बिताईก็มีตัวไทยกันอยู่ในสกรีนโชว์ละแต่นะไงเท่ไม่หลังหน่วยกงท้อง exam ทาร์ก็แต่นะ entrance test สุดนี่นะเขาแต่เรียกป้าให้เรียกให้ไม่ไหวเลยทุก success สุดของเท่ให้มั่งไม่ไหวเลยทุก through สุดงามต่อเท่นะมีตัว information ในที่นี้ไอ้ไม่ไหวในข้อความที่เรามีตรงนี้ทั้งหมดเท่